Yami ratalifusa nyomasia uawa yami fefu Yahobu. Omu sodadagu tola ufalukaisi yami zui bazilaluan re balala halewe basa dede bakanal YouTube YKB GKI TV andre. Sitobali angrenuada mahe telu bawa si telu devi dua ngahene adua buluarua sinomufaane bambuku renungan wasiat tehale morbazura 2 Moze fazalima ngabua sifulu irugi ngabua zidua bulua telu. Basi to bali tuhon yang renusida tehale moreba ngabua si 2 bulua efa. Mazui ba buku gama bulali baliniha faza ene ngabua si Sara. Imane badae ba imane Yehova ke Moze. Ia dae dania ila hadia ni laugu khwarao andre. Ni ane seo tanga sabee ifofana ira. Ba ni ane seo tanga sabee itimba ira. Iheta ira badanania. Yami ratalifusa nyomasia. Sasese alua heda natafaigi sabua film mazui tabaso sabua buku novel. Hula nafau itabaha bangawale zalua nitutune ba film mazui ba buku ni basoda. Nasoni hasi sehi amuata somasi ita ba afu-afuda sehi lua-lua ba urinia. Hewa ai oya tefasoli ngawale gakaula ngawale watosasa ba fabudede. Afu-afuda alio taila hade zalua baga furiata. Bata tetena ni hasisehi amuata nomege isendra wa dede. Yami ratalifuse hula zimane zalua Moze baga ania Aaroni. Meikoni ira lobalangi baba matenge ya ira kewarao baba ngandre ena itege khera ya ira soi Drauno Gizraeli wofane badane simate bava malua fasumangeta kelowalangi. Badia zalua mofanu warau le itehe mofane Drauno Gizraeli bava malua owasa badane simate. Molo warao haaka akara maneda bere wa areura babu haleu. Andre le teh khera mofane warau. Le tola le hasambale la halo gesi halewera wa mazehi karatembo. Baiza inana nasa halewera warau. Ibe khera citobali hukumara. Ya ia da lesa la bekhera de la vahe soguna bava mazehi karatembo. Eluahania le tola le ya ira zangalui telavahe. Elohania da monen halewera ba itu gugai tekau ira. Ada berada mo fanu Drauno Gizraeli Moze ba Aaroni bermenola falukaisi warao balualuania itugu ifakau ira warao. Ba andre gai Moze ba Aaroni mangare ira kelowalangi. Berme lowalangi sama tengenya ira wamalukaisi warao. Bahadia vane mali muri kelowalangi hule naimane khera mi baloi ua le savai so nasa dohtohu. Yami ratalifusa nyomasia wa uridandre bagulidane bahule geiniha so wawatane. Itaria so wau kuzino ba itaria gei so bawadeu. Itaria faluka ita wawadede ba itaria gei gena ita ngawale gakaula ba faabudede. Babaya ombo dededa le safarai heda lobalangi. Simane Moze ba Aaroni data fuli ita kelobalangi same heda fabele si faabeda balala ba samokai heda lala ena tola so heda wawa dede
baina tola soke dagi nete wa musumange ya iya. Ya mira talifusa tanda sawagele na ya ita ya daa ba oya he dagi nete wa musumange lo walangi. Ba data uguna gina teda ba walo gesi haleweda simane somasi lo walangi ena utobali fa musumange lo walangi. Ya mira talifusa nyo masia irugi da gangirenwada mahanre beolifu ami wo subscribe like ban fae magai bana weda tanda bee ena utola fama tangirenusi daromali lo walangi. Ya itolo ita soaya yaduh. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.